nanku owami bethunani thatha ivideo kaMacele ke sana esiya apho ayophola khona. Hayi ke owami ke sana wathetha ngoShabeni, waresponda uMacele ingathi engekho impressed, and at the end of the video ke sana uMacele uye wa-addressa, andazi noba ubhekisa emntwini okanye ubhekisa kuma-fans okanye ama-viewers le nto beyithetha ngento yothukwa, okanye ubhekisa komnye wamakhosikazi mhlawumbi ke athukane naye, asiyazi but ke khanikhe nimamele nanku owami nomamakhe uMacele. Uyoshola wena ke ma lokhu seyinopose usina owami ayi sowehlala siswesa mambo city kahle sayintabeni yothanda yazi wozalana owami ine city wozalana kanya byangisebenze kanya byangisebenze ngiyothi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo, because namhlanje khona abantu abavele besithuke ungamazi ungamenza ngalutho. Uyabona uJesu ebacelela kubaba wakhe uNkulunkulu ethi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Yabo uma bayathethelela uJesu ngubani mina? Guys, asibathetheleleni bonke labantu abenza izinto hayi ngoba nakho bandla kutheni, abazi nabo ukuthi benzani, abanye babo balimele vele anyway. So ukuthuka omunye umuntu uma kuzokwenza lokho ube right, ube healed, hayi hila mntakama, hila mntakamako. Yabona mina ungithuka ngempela futhi, as long nje bese uba healed, bese uba right emphefumulweni wakho. Oh my God, uNkulunkulu uzokuthethelela ngoba nathi siyakuthethelela. Hayi ke niyazivela nani uba uCelo akazingeni izinto zobeka eShabeni. Sayazi ke uba sikhe sababona bebhidana noma yeni xa kuboniswa i-episode ezadlala kaThando Nesithembu next week, so I'm sure ke they not in good terms. Nava ke uMacele ethetha noba abantu bangamthuka but ke yena ubheka entabeni uyobathandazela, as long as oko kumthuka kwabo kuzabanika i-healing bangaqhubekeka. Now on social media ke abantu bane favorites zabo kumakhosikazi kaTata Musa Mseleku. Kukhona abantu abangamthandiyo uMayeni, khona abantu abangamthandiyo uMakhumalo, khona abantu abangamthandiyo uMacele, khona abantu abangamthandiyo uMangwabe. So mhlambi ke ubhekisa kwabo bantu ke mhlambi bamthukayo even on social media, okanye ubhekisa kubana kwabo, asiyazi bethunani. But ke abanye abantu baye bamgxeka uMacele bathi you ade enze i-shade towards abanye abantu kunye nomntana. That's very wrong, wara. But anyways, can nje nakuba nicinga ntoni ngale video kaMacele esithi uyobethwa ngumoya uyophola, kodwa ke hayi akayi oShabeni, nangalinto ayithethayo ke yoba usaya entabeni in fact uyothandazela abantu abathukana naye, kodwa ke uthi mabaqhubekeke uba loo nto leyo yabaphilisa. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Goodbye.